Hi ma'am, again Silva Mangjing. Sina average ni ngasi po rin na sisu SSCGD 2021. Ato ang MPSK ga loina hangraba nga tani ko. Ano na question si ay ano yang na thoroughly slowly tawag ke na koy den knowledge yengo ko chi kumai ko di adegi kumai na apply to ko ga question si how would the job ke aroi would the job ke aduna hꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕꯧ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯪꯀꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯄꯥꯔꯁꯤ a person drive for the 320 kilometers in 8 hours ꯃꯥꯅ 8 hourꯗ 320 kilometers drive ꯇꯧꯔꯦ maybe ꯃꯥ ꯆꯠꯄ ꯂꯝꯗꯤ ꯀꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣ simple ꯂꯝꯗ and next ꯑꯃꯨꯛ cycle for the 40 kilometers in the 5 hours अहमदना 8 hours the drive to Bujna 320 next na cycle the 40 kilometer 5 hours next the walk for the 40 kilometer in the 7 hours find the average speed in the drive I believe magi chati average to putho na hai bani sida dum tapna koina college jai kana anuma any code am dai shortcut dum hai magi use sida the use to buja khai na tawro mathang da kedo gi bo distance to mathang the hours thamo use aham bai drive hai bani maybe akoina du khang re car da kaino mag drive se dum drive na giro ko sida kedo ke nai matam da mana 320 kilometer kya 8 hours ne 8 hours 8 hours second naman cycle line hai kaya no 40 kilometer kaya no 5 hours third naman is walk khong na chale ko kaya 40 kilometer 7 hours si wai tar ga de khoina mana chali bi total si yengo adugi matungina divide to hour to dui ta di mai average to phangani ko si yenga si total plus to kya tare si 0 kya ta 8 10 400 tare si 400 total kilometer si 400 hour se kya no kya tare 8 5 13 20 tare hour se 20 tare adai tare de ngasai average to putho ke ai tare gare koina total du da hour do divide to lo re si 400 sida divided by kya 20 the zero je cut over 40 the 2 no cut over the 40 the 2 no cut over the 20 ya tare 20 tare so the answer is A should be 20 per kilometer magi average speed to chale so maina anka je dum hol lore minute am de dum lotion be yare question chi ho the jawab ke aroi the jawab ke na koi the knowledge phangboy tar gadi like tormu subscriber tormu comment biromu aduga mathang gi anka munoi ngai